Me whai pūrere whakaahua ngā tēkehi katoa, kuera te matu o te kaupapa e kōkiritia ana e te minita i ngā take iki. Toko maha ngā kaihautu tēkehi kua tino patua i ngā marama tatanei, he oi he ai ki ngā whakamārama a Heta Gardner, kei te tōtara wāhi rua ngā kaihautu tēkehi i tēnei kaupapa. Te kaumātahi taua e no ka ngahere e hautu tekehi ana. Kia hau nei, e kore take noi ho ngā kamera ne. Engari, kaorenga māngai o te ao tekehi i te whakai. We're absolutely delighted at this decision. We hope that Cabinet will support the Minister when he takes it to Cabinet. We think it's a sensible solution. Kei te tautoko a enoka i te wairua o te kaupapa, engari hei tāna he ngoikore rawa. I don't think he goes far enough. I think it's a bit of a cop-out for him, you know? I don't think it's going to really save any lives putting a camera in there. He nui te utu mō ngā pūrere whakaahua, kei te takiwa o te kotahi mano rima rautāra. It will be more expensive, I guess, but if that's what it's got to be, it's got to be. Engari, i te mutungāke, māua no te utu e pīkau. The government is not in a position to support that cost. It's one that will have to be met by the industry and ultimately by the industry's clients. Ka tau tēnei take ki mua i te runanga minita o te kāwanatanga i mua i te paunga o Haratua. Heta Gardner, Te Karere.